Zonet Zing Daifim clear to te zibai ule sairang pui kania vo inhime ni kwa sang ni somni paruk inrin ni ane kum somnga paruk kalta kum sang kha zakwa somsari vo inanga khan Washington kopuya White House bula Vietnam War changa USA nuk dok tura Putin American mipui noi khat chuang te chuan lungoi lo nan lantir muk mupa kung sang kha zakwa somnga panga ain chan Vietnam War kha communist ramte na anpui North Vietnam le USA le ramdang te na anpui South Vietnam te Indo na ania USA chuan sangkha zakwa somruk panga atanga thapui tho in Vietnam ram ngo pui hnuaya achet le thelo awangin kum sangkha zakwa somsari pathum August ni sompanga a ming chetakin in nuk dok tang nge ane chanchen thari ngai thla ang u nimin tlai khan tenzola mangai na wanga bomb manga ma ni in tha na thlenga hetiang hi thil thleng zen lo tak ane nimin tlai dan thum le minute somni ve khan pupi silarin fela kumsom thum pasari son of PC ram fangzawa South Collect khwa chu pasal dang santu anupui hluite in tenzol wacha dil wenga kalin mani inti hlumtumin na taksa bomb atipuaka liam na taktuarin tenzol Ayush Hospital a lak ngalania theito pa enkol ni ma set lai darli no dewa achatla ane Tenzol Joint Wymet and Kwang Siam Sakin Arwang he Nimint Lai Khan Tenzol Community Health Center a postmortem mania Nizandar Somlet and Devel Khan and Kwa South Collect Klen Puini in Laivar Puyania vo in Sundar Sompani Yan Vuyaniang BCM Borpui North Bialto Pastor Reverend Lerin Omasailo Chuan Avidon Ane Tukan Dondanin Pupisi Lerin Felahin Upui Maliani Tiako Valaliani Singaveng Aizol Nen kumsang ni som pakhat khan in nein fa pali mi papa ni le mi chia pa ni an neya an fa uber martimal somdong lian chu kumsom pali mi vel ani to ane pularin fela hian motor nein ezon nan dorbung ro le ram changa pianga phurchina motor shal nuwa thingte zain a rem thok chen tlwang taka in nei emo anti lain nikum sang ni somni pangalai hol vel khan pi maliani hian an pa hi pasal dang a santa a pasala a helian ming thangani in apasal tlan santak lerin felanu pisang liani nute fapa ania lian ming thanga hi nupui la neilo ane pularin felale maliani te hian an fanau pangber elina laldu zwalikum ni vel mi chu ashwaya an fa uber dot jacob lalman sanga le chumi naw lero hlui tetsu pupi silorin fela hian ompuya an fa upaber martina ero ama achangina pu PC ram fangzawa te nena a ane thudon danin pimalianin nikumlai holvela pasal danga sanhu hian purin fela lungleng lutuk chuan pimaliani chu hole ram turina kova a pasal thar lian ming thanga po chuan pimaliani chu atir hove meya mase cholkar ni vel hnuah pimaliani chu a pasal thar lian ming thanga nena bok alet le ni in soyane piwala liani le a pasal thar lian ming thanga te hian an khwa South Koleka omreng chu nuam ti lo na nei deuh nge thlakhat le achan vekal ta vel khan Tenzola an pema Filveng branch YMA huam chunga wacha dil venga anom ta ane thudon na ten an soidanin pularin fela hian an upuin pasal danga san hi atwar na hlea omngai na she lo chin ni in soyane nun ha chol na zongin ni kumkhan gospel camping a aluta ariruna le khoharna chu are theilo awangin thudon na in pupi silorin fela hian aizola kaltum anga insoi nimin khan an khwa chhasana aizol kaltalo chuan Tenzola anupui hluite ina hian akalta zoka hetia akalla hian anupui hlui maliani chu bathroom a alo omlai takni in soyane pularin fela hian athu soinunun ber chu malian ka mangai che sin mangcha oti ania pupi silorin fela hi ani tepo aril tepo achhuak nwal ni in soi ane bompuak thom sha te chu tlan khom ngalin Tenzol Police Tepo report andon vele amuna hian kalin ti torchulte antingala pupi silarin felehi Tenzol Ayush Hospital panpui ngal watania aliam hi anasat emawangin chanthe anitalo ane purin felehian roksaya aka aroksaya hian anupui hlui maliani tan azia lekha po omin lekha hi police tenan kol ane pupi silarin felete khwa South Koleki in somthumvel khwa ania Lunglei District le Mami District in Rinabula omni in Lunglei District khoto berania South Koleka changhian chung ko chen khat chu kumsang ka zakwa somkwa pathum khan new Koleka an pema
an khon hi kilometer sari vele in hlatni in village council pakhat nuaya an oma Waime branch ero ashanga dingin South College branch Waime chu khwang chera group nuaya a oma New College chu Borpui group nuaya a thung Tenzola changin New College hi kilometer somthum pathumania South College chu kilometer somli vel ani thung ane Nimin tlaya Tenzola thil thleng kai noi thalakte hi kan thopui wantong official channel nei tu le wantong chanchinbu editor ni bok pulian tluang aran thle chuan phal takin min pe a achunga Zing Daifim kan lom hle ane Nimin Khan 2nd Mizo Battalion NCC te bultumin lungle chwam loi mola National Cadet Corps First le 2nd Battalion MAP Grounder Parasailing Camp nei mek chu Chief Minister Pulal do oma chuan khwalian ni na telpui Chief Minister chuan 2nd Battalion NCC te malak na fakin Mizo chalai tam takten NCC Zara nunkong dikan zoa ramta na mi mantlak ni turin anin zirme kaniyate Mizoram in NCC Group Headquarters thar anei to a purtaka malain hunrelo ti chungin mason na tamtak mutura oma NCC in mang Mizo no pang enge mazat chu sipaya te police te territorial army ate an lut to aniate Chief Minister Pulado oma chuan nu le pa te po NCC malak na thlop tu rasomin ruilo luarwangin Mizo chalai tam takten nun achemeka kaishwai tu cha an mamoa ni NCC hian chalai te kaishwai na lama ton shiat an nei cha a an thiama no pangte chu mani in thunun the taima tor chelle mitumru taka an chwa china sipaya kalzui kherlo ma se ane zon na konga an changkai pui china ne te First Mangtura Chenom State NCC Cadets Local te chunga Chief Minister chuan lom thu a soiboka Festa hian NCC loman chang semni in namlam entirania dor tam tak khon anebok Chief Minister hi Health Minister Pilarim Puile Lungle District MLA Pute Vimal Som Tluanga Tilal Himpuya Leram Liana Papuya Tebaka Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga MLA te LMC Councillors tele Lungle DC Pinavnit Manle District Officials te ten enjoy om ane Fest himay ninga atangani som pakhat inkara ne torania Mizoram NCC Fest masaberni in NCC Fest tel puizo a Chief Minister hian Lungle Health ATM Lungle District Hospital lami chu atloa chumizo electric venga leitlang pui high school astronomy lab atlo lebok Health ATM le astronomy lab te he Lungle DC Pinavnit man malak na a CSR sumachanga mu anne Nimin Khan Assembly Speaker Pulal Biak Zama Chuan Lushai Agentic AI to BSI Hall Izola at Langzer Pulal Biak Zama Chuan Mizoram in AI a bung tharakai na hunpoi mo atel chu loma mati thusuyin hetiang ang thiam na real big ne Mizo chul chuak anlo om chu chuang le ti asuya hun mang claim zok le channa dik zok chu mishing nun chuan mishing nun ati zang khaya alo thlona sum le pai le hun luang ral tur aveng hal china chu tianga ta na mamo chan na chu lushai gent AI agentic AI hian apai po na ni ati agentic AI bi ka phchuan Mizoram mainilo India rama masaber tur tlangzar anita chu lomomati zia speaker chuan soyin zofa te tan mal somna ani nge be sei thu asoi ane lushai gent Mizomi puite abikin sapchong emo Hindi emo thiam lutuk lote po inan manchang kai the tura duana niya Mizo chungin chatakin na biak theya amang tu zot na te Mizo chung ngein fiatakin na chang le the ne Mizo chung le English baka Hindi Bengali Tamil Telugu le chung dang te tiamin India ram chung sang som pani la ya thiama type ker ngai lovin voice note manga biak the ane chung danga midangin thu anthon rang takin amang tu chung thlan entirnan Mizo chung in lo let ling hal sung theya Chongdanga thuzia te po fia takle omzene takina letling theya sapchong emo chongdanga amang tu in thu azia sapo chongkam moi zogle grammar dik zokin achul mam sakthe ane Nimin Khan School Education Minister Dr. Vanla Tlanatsuan Ajal Klapa Mizoram Education Inspecting Officers Association General Conference Samhanpui Dr. Vanla Tlanatsuan Inspecting Officer Titso Zirna Konga Antho Ho na lom tu shila Zirna kongan tho ho na danglam na ansiam chauzel ti soyen doi taka kepen an tumlo ate tun naya danglam na ansiam chu tho ho na ra ania officer le zirtir tu te thorim na ra ani ti soyen Chief Minister ne nanlom hle ti asoy Education Minister chuan tun naya result an ti chwa dan chu thil thara nilova
board liana le state danga po an man lai reng ani ti soin zirlai ti han an exam a hian mark ni khatlik in division sang an phalo theya mark ni khatlik adin hun in thlau tak da chu naupang zirna lama chaklo zok tan a chalowa ati chatan chuan mark sang an mu hian an lom thowa ati chedeu titnwal thei division chu tul an tiloti soin zirna lama mi anton Finland phei chuan kumsom ni chuang ranking hi an kalpui to lo ni in asoi MEIOA General Conference a hian an pol malak na tur chi sang an rela an pol shwai tu tur an thlang tharbok President a pupi silal ngai zwala Vice President pu JR la shwai tluanga General Secretary pu Vanil Chana Assistant Secretary pu Andrew Lerin tluanga Information Secretary pu Kelel Siam Liani Finance Secretary pu Jenny MS Donkimi Joint Secretary pu Silal Tanzira Treasurer pu Caroline Rin Puite an name MEIOA General Conference session Lia Chenania report an ngai thlak baka rural na le in thlan na hunte member pension thla na le qualiam program tite in hunan manga member somli pariat anomek ane All India Radio kumsom kotlin lom na pualin AIR lunglei chuan ni zan khan lamp lighting ceremony about saya AIR director le Mizoram cluster head Pudiar lero puya chuan AIR kumsom ko puala chit det chu ahong ane ni zana hun mana hian director Pudiar lero puya chuan All India Radio chu India Ram Zalen ani ma junioriat kumsang ka zakwa somthum paruka dinani atia India Zalen na mu ma ami puite oitle tu beralo nito atia thuthar pwan chwa na ringot nilovin India mason na tura thok tu sarkar le mi pui thlunjam tu tangkai tak ani te tun thlengin mi puite rin ber ani ti soin India in Viksit Bharat sang ni somli pasari malak na noyaram mason ni atumna po radio chuan mo phorna poimo tak ani te Pudiar lero puya chuan AIR aizole AIR lungle chu marchak station zinga chapol ani te soin tunlai thiam na e-office mang masa zinga mi ani te bok All India Radio lungle head of program pulom liana to chong chuan AIR lungle na tho sang soin lungle mi puite tan All India Radio chuan changkai takin na thok chin atia lungle District Tennis Association President Pukela lompuya chuan radio chu thudik le rin tlak puang chuak tu an ni ti soin mi puite nan rin berani ti asoi All India Radio aizol hyang kumsom kotlin lom na pual hian tukin hian aizol lungle le sia ha wakathon bot sai ni in alom na pui ber chu June Niriata Chief Minister puladu amahovin vana pahola man ani don ani Excise and Narcotics Department chuan Khazol District a kumin January atanga tlalui April thatop thlengkhan thu boy somli pangan ziak lut to Excise and Narcotics Department yang kumin January atanga April thlachung khan thu boy somli panga ziak lutin hengzinga somli pathum hi MLP Act Maya zialu ania MLP Act Maya case somli pahnia hian mi somthum paruk manania MLP Act Maya hian BEDC liter somnga pakwa point pasari Ragzu liter somsari panga point pakhatle zubil laitrin za somngan man ane tin thlalichung hian NDNPS Act Maya case pathum ziak lutin mi pahnian mana NDNPS Act Maya hian herring grams somruk pariatan man ane tlalui April bi ka khan MLP Act Maya hian case som pakhat ziak lutin mi som pakhatan mana BDC liter somli pakhat point paruk Ragzu liter somni point pariat le zubil lai trin som thuman mana kumina NDNPS Act Maya thu boy zialu pathum te chu April thla zialu vek ane Wena District Headquarters Shangshanga Khotsentur Google Weather Forecast in Atarlan Danin Aizol Liberin Celsius degree somni pani avo Liberin Celsius degree som pakwa lunglei somthum pathum le somni pakhat siaha somthum le som pakwa longtlai somthum pani le somni pakhat champhai somni pakwa le som paruk serchep somthum pani le som pariat kolasep somthum pathum le somni pani mamit somthum pathum le somni pakhat saitwal somthum pakhat le som pariat nathia somthum pani le som pakwa khozol somthum le som pasari te ane fakna honi manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na siya adveturim hepatsi may siyatin tlatin harsad na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema
ahi phul cha in li ka siam ve lo mai pa ka thakle bol asiam ve lo ani tin hadam taka manani theinan sai shang shang duangin mitin mil tur asiam chwa ani famika pat silo mangvela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche distributor in Mizoram DS Enterprise Angel baby diaper kan fatita na doon sa Ifemi Angel baby diaper he breathable ani baka cotton feel name thata kani ba Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Enge Indian na din tumle hansei that black tail. Kitu kalen huna ton engineer ro pui tak kani anga Indian pui kala sang. Kitu kalen huna ton scientist kani anga chin chado do kala pucho kang mole. Tu tiang tu kani ve cha. I thei ve leo. Tu tiang me chadi ti ani ve lo. Ani san politician ro pui tak kani dek don. Mấy cha thì hiền, cần thầy về nè. Mấy cha thì hiền, cần thầy về nè. Mấy cha thì hiền, cần thầy về nè. mấy cha nào bằng chu veng him la dư tia na chả pero mấy cha thì hiền cần thầy về đấy ngani. Beti Bachao, Beti Parang, Women and Child Development, Mizoram. Tuy về tôi cái nắp bút bên trênมันข้ามียา Ni ba we kar masa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da charenga. เอ๊ะวันนี้ข้านี่นี่เฟคกระนั้นข้าที่เสียอัจฉริยะมี Higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya awang chareng theilom. อันนี้ชั่วโมงเลยแล้วมันใช้ไม่เป็นตัวอันเดียกันช่วงก็เลยพักตกเล็กอีให้เราคงเป็นยันเสียมอารมณ์มันตัว Higher deep freezer hian kilti na changin vot apechwaka. Dio fresh up manawangin chopme rim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu don ya. Tukina Aizol Khopui Chunga Police Station Tele Aizol Ponlam District Headquarters Tina Police Station Tekan Bekim Thea Tang Somni Pani Omin Meichia Pakhatatel Tang Te Chuna Katix Kesaman Som Rugruk Ka Noiman Pali Mi Khoi Ronwanga Man Remand Pali Women Ki PS Case Pani Crime and Economic Offences Kesaman Pakhatle Family Case Tantir Pakhatte Anne Tang Zinga Nakatix Kesaman Te Hiza Somli Panga Point Pali Panga Nia Kanbiak Police Station Sompali le outpost Pakhatzinga tangom lo na police station pasari aom Aizol Police Station na tang palian kola rugrug wanga man pakhat women PS case panhile CNEO PS case pakhat te anne Bongkon Police Station na mi khoi ron wanga man remand palian kola Saitwal Police Station na narcotics case man pali kolin anzinga pakhati man tharania pathum dangte chu remand ni in
methamphetamine tam tak man sakte kha anne Kozol police station na narcotics case man pathuman kola anjinga pani te hi churin hlelman anlani re lungle police station na tang mi pa pakhat le mechia pakhatan kola mi pa pakhat zo le meche omchun te hi narcotics case man remand ania tang dang pakhat chu ruk wanga man ani thung Serchi police station na inrok wanga man pakhatan kola Champhai police station na narcotics case ne pakhat thu zo fia le tura jela changa lak chwa chu lakolin wo in hian Champhai district jela da lu le ani ang Nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizol casualty emergency case a soman neya mithi pakhatan neya emergency case number pumna le khosigni in hengzinga hian admit panga an oma hospital danga changa refer paruk omin admit ngai si kumamlo awanga hospital danga thon palian road traffic accident wanga hliam nei sompani zinga route liak pathuman oma wise pathuman ombok emergency and labor room ani menzingdar sari achanga tukindar sari inkar chungin naw piang parukan oma mechia panile mi papali ni in nele torve mek panga an ane Sinod Hospital Durtlang casualty ani min tlai achanga tukindar sari thlengin emergency case somli pariatan neya admit somni ni in mithi pakhatan neya emergency case number pumna ko chalo khosigle omna ane general la ke word le lomno warda ba khumro kan nelova new cabin le pipui na ta cabin fullin khumparuk omna ICU wa full bog lomno warda naw piang pangan oma mechia pani le mi pa pathumni in voilama piang tura base pani anom ane ZMCH Falcona ni min tlaidar thuma changa tukindar sari inkar chung in emergency case somli palian neya mithi an nelova naw piang palian ne emergency case number thinchalo khosikle thoha ane Azo ko puchunga private hospitals kambyak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi pani le naw piang pathuman neya khuman fula Greenwood Hospital a mithi pani neya cabin le general fulin wardanga khumro kan ne LRM Hospital a naw piang pakhatan neya khuman fula Adventist Hospital a naw piang pakhatan neya cabin le ICU fulin wardanga khumro kan ne BN Hospital a khuman fula Nazareth Hospital Romhan North a cabin fulin general ward a khumro kan ne Aizol Hospital a cabin ICU le HDU fulin general ward a khumro kan neya Agape Multi Speciality Hospital a cabin fulin wardanga khumro kan ne Trinity Hospital a general fulin wardanga khumro kan neya Alpha Hospital a ICU fulin wardanga khumro kan ne Care Hospital le City Hospital a te wardina khumro kan ne heti hian nimina changa tukindar sari thlenga Aizol ko puichung damnoin shang le ZMCH Falcona mithi kan sha thei zat parukania naw piang kan sha thei zat samni ane hospital lian de emergency case number cho pumna khosik thinchalo le ko chalo ane State Law Dispatch Center changa thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan man tamlai ber ni zandar sari le minute som panga kan man zat megawatt za somli point pasari pakhatania kan man tlem lai ber nimin jingdar thum le minute somli panga kan man zat megawatt somnga pakhat point pali pariatane kan man tamlai ber hian private sector Wangkal Solar Park changa mu megawatt som point pakhat panga state sector Tenzol Solar Park siam chwa megawatt li point pani pali le Kolbem Small Hydel Project siam chwa megawatt khat point panga pakhat te tela hengpar siam chwa te siam chwa tamlai ber le siam chwa tlem lai ber chu rwalania phaila machangin power supply kan mucha a load shedding a omlo Niriat thanga sangni somni paruk jingdar kwale ni kwa thanga sangni somni paruk jingdar ruk in card chunga borkala samachang LPG lo lud supply check wiring ten report te Mizofed Aizol cylinders ruk somli pariat swak chunga Indian cylinders thum somli panhe byakungi gas cylinders thum somli panhe Zopui Indian cylinders thum somli panhe Caravan Indian cylinders thum somli panhe MNB Indian cylinders thum somli panhe Zothan Indian cylinders thum somli panhe Kapliana Indian cylinders thum somni pali Wanbongi gas cylinders thum somni pali Mizoram Police cylinders thum somni pali Mizofet Seha cylinders sari pakwa Mabyaki Indian ki fang cylinders thum somli panhe Peniel Indian biate cylinders thum somli panhe Selling Indian cylinders thum somni pali Grace Indian Tenzol cylinders thum somni pali Zomo Indian tlabong cylinders thum somni pali Nute Indian chongtepi cylinders thum somni pali te ane Niriat langa sangni somni paruk chunga wiring te oil depot changa load pek tele
Director Guwahati Changalodla niriat thanga sang ni somni paruk chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Mizofed Isol Sivanler Wata Isol trip khat veve Jeramasia Mizofed Tenzol trip ni veve din kan mun Mizofed Kolasip ATS Kolasip Mizofed Konpui CL Mamit Bilal Nema Rupui Chip Chua Maseling LNT Melriat MC2 Brothers Sial Sok Siam Liana Haolong Mizofed Lungle Mizofed Longtlai Trip Kachel MS Petrol Zangena and Brothers Isol Mizofed Isol Sivanler Ruata Isol Mingmoi Isol Shiadzwali Isol Trip Kachel Mizofed Tenzol Trip Ne Mizofed Vairangte Mizofed Kolasip ZRM Kolasip LTK Energy Center Buitsali Selling Energy Point TT Darlon TMS Diamond Saitwal LD Puilo Mizofed Sampai Zaluti Sampai Muifang MC2 Brothers Sial Suk Mizofed Nathial Siam Liana Haolong Mizofed Lungle Jedaz Lungle Kesiang Linga Lungle Genri Mojoipui South Bizet Sangao Mizofed Longtlai SPC Tuipang Trip Kachuk Bokte Ane Nimin Khan DMNR Minister Professor Nunilo Matsuan PNE Department Conference Hall Minikoa Indian Red Cross Society Disaster Management and Rehabilitation Department Mizoram Taxi Association Le Shalom Society Techangho Buat Sai World Red Cross Day Sang Ni Somni Parukman Ho Natso Kwalian Ni Na Honga Kumin World Red Cross Day Puala Taxi Driver Chatlan Swat Nena Choi Moina Thilpek Ahlan Ngala Name DMNR Minister Professor Nunilo Matsuan Avoy Khatna Atana World Red Cross Day Mizoram Manani Chulomo Mati Thosuya Mizoram Taxi Association Tenena World Red Cross Day program Manho Chu in Mele Changkai Lea Asia Thosuyin Midang Tetana Impact na Chu Mishing Teni Phung Ropui Takani Ate MTA member Tetsu Mizoram Mel Tilang Tuan Niti Sharang Turat Sa in WRCD 2026 Poala Training Chu Loklak Takamang Turindo Sakna Ahlan Ngal World Red Cross Day He Kumtin Thupui Thlan Chwa Nein Kovel Puma Meni Riata Manchinania Kumin WRCD Thupui Chu United in Humanity Mishing na in Pum Khatin Ti Ane World Red Cross Day Sang Ni Somni Parukpal Hian IRCS Mizoram State Branch Chuan Mizoram Taxi Association Member Titan First Aid Training About Say Ane World Red Cross Day Sang Ni Somni Parukhon Na Hun He IRCS Mizoram Branch Secretary Dr. Chonglung Wanan Kai Shwayin Kalkhom Telom Na Thu Soya IRCS Mizoram Branch Chairman Pikelerin Zwalin Na Changin Thu Soy Ngai Thla Kaniya Mizoram Taxi Association President Pukelerin Lianan Thu Soybok IRCS Mizoram Branch Live Membership Lan Na Hun Manni in IRCS Mizoram Branch Joint Secretary Dr. Benjamin Lerin Puya Chuan Lom Thu Soyin Nuwa Kharane World Red Cross Day Sang Ni Somni Paruk Puala MTA member taxi driver Cha Choi Moina Thilpek Lan Te Chu Waler Shwai Tlwanga Bethlehem Vengthlang Pupilal Pian Moya Pvt Pupi Siler Shwai Tlwanga Bethlehem Vengle Puzonun Sang Avarte Khatla South Te Anne Khatizong Khatukin Zing Daifim Kampuan Te Ane